Hi everyone, welcome back to my channel. Today I'll be enjoying tin fish curry and my cheat days are going on. So look at this and I'll try bucholokia as well. I'm seeing the tin fish thong na charage asi oire. Hojika ai cheat days chathariga sing si try tawge. Insang su mro half tab umro chik dei si Chaga, my favorite chaga ning si chaga tin fish na in palm ko. First check out the tin fish recipe. Asi ding sa insang ni mag aloo fry to du yaman ki be si khre lok to ra dum fry ki time ni ko sa ri how ni super how mu sa na yam tin fish ka chaga chaga se khajik kaade do shu hawe yam pa me je chaga manipur gi gumna preng di oi de do shu dum khar kat tak taw di hawe Khom cha ki ne nat le dai na ni green chili phau cha de nok cha da che wow very spicy. Chili.
ꯃꯁꯤ ꯇꯤꯟ ꯐꯤꯁꯁꯤ ꯇꯨꯅꯥꯒꯤꯅꯦ ꯇꯨꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯎꯋꯦ 이가서 따로 샤먼구나. ꯆꯥꯛꯁꯤ ꯍꯥꯎꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯕꯁꯃꯇꯤ ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥ ꯔꯥꯏꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯆꯦꯡ ꯑꯗꯨꯈꯣꯏꯗꯨ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯐꯧꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯨ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯞꯄ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯉꯝꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯄꯨꯛ ꯅꯥꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯔ ꯆꯤꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯛꯇꯗꯤ ꯊꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯛꯂꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯥꯔꯗꯤ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯍꯥꯎꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯛ ꯊꯟꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯛꯇꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯄꯨꯛꯇꯤ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯆꯠ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ. That's all for today. Thank you very much for watching. Bye. Take care.